Mu yandi makuru nuko Cristiano Ronaldo yuzuzaga igitego cye cya igitego cya 900 muri kariyeri ye y'umupira w'amaguru. Kabuhariwe Cristiano Ronaldo ibitego 900, ibitego 900 harimo 450, no kuvuga kimwe cya kabiri cyabyo yabitsindiye Real Madrid. Manchester United ayitsindira ibitego 145, Juventus ayitsindira ibitego 101, Sporting yatsindira ibitego 5, Al Nassr amaze kwitsindira 68, Portugal ni ikipe y'igihugu amaze kwitsindira ibitego 131, akaba aruko bimeze. Nabanaga bitwara neza, abavandimwe bagenda, abatipe benshi bagenda bitwara neza kabisa. Bitego 3-2 batsindira muri Malawi. Igitego cya mbere Malawi yatsinze bita Idana ku minota 22, gira umugisha Jean Claude aza gutsinda igitego ku minota 34, Kawanga ariko yari yatsinze igitego ku minota 33, hanyuma Nkoma atsinda igitego cyo kwegariza ku minota 75, hanyuma Erdinho ku minota 47 aza kuba aterekamo igitego cya kabiri cy'inamba mu rugamba. Baza kuba bitwara neza mu mikino yo gushaka itike yo kwerekeza mu gikombe cya Afrika. Hanyuma Kongo yatsinze South Sudan cyangwa se Sudan y'Amajyepfo igitego 1-0, mu gihe Guinea Bissau yatsinze Eswatini cyangwa Swaziland igitego 1-0. Ghana yatsinzwe na Angola igitego 1-0, mu gihe Algeria yatsinze Guinea Equatoriale ibitego 2-0. Central Africa yanyagiye Lesotho ibitego 3-1, mu gihe Tunisia yatsinze Madagascar igitego 1-0. Aho ni ku mugabane wa Afurika. Mu gihe muri Aziya muri Aziya ikipe bita Abayapani bafashe ikipe bita Abashinwa bakubita ibitego 7 byose ku busa, 7 byose ku busa. Ba Wataru Endo bagendaga bitwara neza, batakumimina ba Kaoru Mitoma, batakumimina Mino, ba Ito, ba Maeda na Kubo na waza ko bari rwose agenda aterekamo igitego 7 byose ku busa. Hanyuma Arabia Saudite na Indonesia banganya 1-1. Australia itsindwa na Bahrain igitego 1 ku busa. Hanyuma ubwo muri ku mugabane w'i Burayi mu itsinda A, Qatar yatsinzwe na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu 3-1. Hanyuma Iran hari muri Aziya, Iran itsinda Kyrgyzstan 1-0, Uzbekistan itsinda North Korea 1-0. Avuga akaba ari uko bimeze Burayi. Uko byagenze nuko San Marino kera kaba yatsinze umukino wayo wa mbere mpuzamahanga cyangwa se umukino uri official, batsinda Liechtenstein igitego 1-0. North Ireland itsinda Luxembourg 2-0, Belarus na Bulgaria banganya 0-0, mu gihe Slovakia yatsinze Estonia igitego 1-0, Azerbaijan itsindwa na Sweden 3-1, Espagne na Serbia banganya 0-0, Denmark itsinda Ubusuwisi ibitego 2-0, Pologne itsinda Ecosse 3-2, Portugal itsinda 3-1 cya Croatia. Igitego cya mbere cyatsinzwe na Diogo Dalot ku munota wa 7 kuri pass ya Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo ku munota 34 kuri pass ya Nuno Mendes, mu gihe Diogo Dalot we ntajya yiburira, ahita yiterekamo ikindi gitego cya 40 ku munota 41 birangira Portugal batsinze 2-1. Hanyuma muri CONMEBOL Bolivia imaze kunyagira Venezuela ibitego 4-0. Ubwo uyu munsi match yari Argentine imaze gutsinda Chile nayo 3-0. Hanyuma Ububirigi urakina na Israel saa 2:45 muri UEFA Nations League. Hanyuma Ubufaransa bukine n'Abataliyane kuri iyo saha, ni match ikomeye kabisa. Slovenia ikina na Australia na Autriche, Kazakhstan ikina na Norvege, mu gihe Ireland irakina n'ikipe ya Montenegro, Wales ikina n'ikipe ya Turukiya. Lithuania irakina na Chypre saa 12, Kosovo ikina na Romania saa 2:45. Hanyuma ubwo muri Afrika Maroc irakina na Gabon saa 2, Misiri ikina na Cape saa 3. Hanyuma saa 12 Togo na Liberia, Sierra Leone na Chad ku iyo saha saa 3, Cote d'Ivoire na Zambia, mu gihe Congo Kinshasa irakina na Guinea saa 12, Mali na Mozambique saa 3, Kenya na Zimbabwe saa 9, South Africa ikina na South Africa na Uganda saa 12 niko mbibona. Senegal na Burkina Faso saa 3. Akaba ari uko kabisa bimeze hano ku mugabane wa Afrika. Ubwo